haka kapsan tarik jong mentau benai nakaliang jong presiden jong ka VPP ubadai ru UMLA jong ka nongkram uba Arden Miller besaya mai lahir ban jurip ya ka lau adong ka badan hang teh pok sinong maupat halor kanihi nakaliang jong ka VPP kala ujor cha ka KHDC hadian bakal lap ya kita kijing tei ki bami hang teh po lau adong haka bayadai berkanihi mentakasgi nakaliang jong ka isi jong ka KHDC kilawan hiar hang ni hapo lau adong ban jurip ya kani ka klau nakaling jong ka isi ha bayakran bat kilat pathai kubor kala ya thu ba hak bayade bat kani ka isi kan sasyong da ka jingyalang bakan bisyar halor kani kamat hak bayade bat kani nakaling jungi ngilayo ban yakran ru ya urang ba snong jong ka snong maupat bat kumju ngilaya le ru ban yakran ya usim jong ka hima melim Hindray kani kamsyam la udlong da kaba kedau ba usim un sakran anda ula yo kata ka syokos notice naka KHDC ti ka ai kaba nakalen kini kirang ba hi kidon bat pensngau halor kani kamat sobha bani ne bani ha kani ka kubwa ngam ngalai PUI hi ba noi meneng la ya nyon tai kombol ongi chairman mene nadu tanal siap lang kerding ter ngi poyang ni hamoro pia dan sibun kijing kalabat ngi iru badan sibun ki pilar ki mauput ki bayang hakane apring jone ka klau ngim simtip badi ki mauput jong noru te haduk mentahi ngedang sa ko umdum ngim simtip tendre mar kadau ai pi ka jingwan jongi mentah ni kalong tak senjam ka beningkong baka senjam ka ar kalong bangin sa syong ki isi hakani ka kanyat sngi bat ngi sa shim ya ka senjam ka e ka bangin rai na ka mentaban pendapat ya kani ka klau ka badan kam e na kam taki imlang salang habangi ngi ai kum ka khun ki hima jong gari hafi ki jongi ngila dal lang jong ki hima hatu kita ki bayo radai mana de kelenti ka badai ru hatu kita ki bayo ikene ka khlau man penon kam ya ka hatu ki dei hok nem ki khun ki hajar jong ne ki hima ka ba shifting kalong bayo uyo de ki wipat namar ba ki jing don jong ne ka khlau kalong na ka benta ki khun ki hajar bagin penon kam kat kum ki kendon ka bangalayo i ha ka jingete haga snam arja khatsau hau ka ar trik ume bangela i bagi khun kejar kila ben penun kam yang ni ka khlau na ka benta ka bit ka biang na ka benta om man penjula de kan dei tang ban chule na ka benta ben penun kam ya kamar yang ladan kono ka jenon kam ke jongki den rei om na ka benta ban chule pathar penjat pathar kita ki kendon ki bla biang ba menta dengan wan jujur oni ladan sekimah ni kebut menta ka sengi kebut kan la wan ni man de wipat ki jing ya keren jing tai Dari kalong baka inspection kau ni kau tinggal paman jurip sama ngi. Tegi jengkot jungi pegerang bak senang mana katuk ni kalong ba ban pin tikenai ban pin syai ban pikin pengin tutu jumut naki ke ka ban kalian ki senang ki dan ban ong halor kani ke jing. Kada ke jing wan jungi mata sengi. Kata tika ba ngim simla khot di mana mar ba ngim sakhot ba ngim selek pakai bentak kon ka ba de ki ma ba. Ka amde arja ka pra de arja ka kendai ba kila dah kalian ke distrik council kala ai kala penduk nok kata jeng la odong kala IT yang sekima. Kata dia kaba kat kum rekod ka bang yo teta dang oi ti menta telaw ngin se syong ki isi ngin se tai bang ngin se pe ki jenik jenat ke bade halor kita ki benta ki boroh tengah thai ha bala don ke jing soi usui ke menteri te bangan ong ba ke hima kam tip kata tengah tip re kata ngan bu yang ke jing keli lada kata ke jing pengkelab yang ke jing penduk nok kata hatu ke hima ka tip nam tip kata ru kadang ke jing keli andre ngin pat yo ka report ka biang ba ngi hi bagi don ki paya pilar ke bayang hang ni bopot ngin tip ke jong no dia ondang ngila syong ki isi ngin saya bisyar balik anda dalam ni kata report berkat tinggi sepek ni ka senjam ka bangin le halor ni ka benta hang ni ngayo ko khubor bagdan kum kata tengok ai pi meneng ngin saya haki isi ngin saya syong ngin saya sim ke senjam ka bangin le pa halor kita ki benta tik kena dengono kelti le saya ngin dan syong isi ngin saya pentepat ka senjam ka bangin le pat man tokit banyak berkat ki badan benta kata ke jing yo grup kendo be an hang ni ka khla ba kum tat ya yang song isi yang ini kerja sengi ngasubna ha kapor ka ba kham hisnam ki ba khaman chua kadan ka jing na kalian ki hima ki la ai ka soil department na ka mantaman penbahan ne banyak tungding yang ni ka kha ti hadin ka tangam tip la kalakut ne ba kata ka soil department tan aw ngai pi andangi nomor pi ngendang yo ka complain kum tu na kalian ka ma kini kini ka mencam tio ka to dia ngadang yo ai kata ka sithi pat menta de ka senjam ka bengiwan ban syong ya bengiwan jingok yang jurip hang ni pat ya kita baru khoi andang ila syong isi andang ila le ka bentang le kin samilut kin kita ngin sekelilut kin ngin sawat benia ai ki ba dan bentah de ba ni dina kalian ka jongiru kalong kumbayu terong kusen yin simlayo ya kata jing tip ba kadon kalot men ka bentaki no mitmat
Te Henry kabangi da fios no ya kata na kalian gajong ingin sale ka berangkam ka kabangi hap ya kawan putin. Henry hakabedi ba gajing penne jing pensa ya kanika cloud. But kajing penkala ya kanika cloud saka cloud adong nadu kapor ka ba. Uba Arden udang CM ka ba ulashim ya ka inisiatif ban penkala kanang ban like ya kajing penjulor. Tena kalian gajong ikum kasyong mo pat ngisim hi kadika kajing tikli na kalian gajong iru kabangi penne pensa ya kata ka te ka ba mentaru ba PE ba kiniki surok ba na kalian jong ka government lomba jong ka PUD department ka pentre menta te kalong ba ngingi ay ka suggestion sa government ba kanang ban protect na ka encouragement te de halor jing ita heru ba kanika surok untuk kumba klai ba kaladon kajing ya chakamat kaladon kajing ya chakamat te lese kan long kajing yarap ka ba kraw ba kanom don su ka encouragement aga banta ka balik kanika ba passion ko mo par ko kata te kajing sisya na mari kini ki allotment kanika tay ka batile ai te gamot om dai tang mangi mo pat te wat kini sinong ki ba marjan ru nyem jiwa jing tip lifestyle gitu ki sinong ki balik pan aga banta kajing mentoy ke jong ki relasi kitip te henry aga bedai ba ka jing allot yeno te kata hi ka syong baik tang ha ka hima namar kum syong no kata ya klau hima kamde ka nongkenti jong usim lan kamde ka nongkenti jong ki menteri kadai kan nongkenti jong ki kun ki hajar te omde ban yo mentoy tang manu te lada mut hi banong ba yo mentoy ki haban perkhat ya paro ki kun ki hajar jong ki hima